Nibega mutegeri nontu bakwithira gwatanirite na bautukire nteto cia weru thaa 3 muruiri wa giti kia ubunge imenti ya Ruguru Silas Muriuki norite akiama kia mazingira Green Party patigatonyere ithurano binini bia biama bingi kuringira ruirite kura. Muriuki ura wari mubunge wa gicio giki Karajau gete arenda gutirimana na ruri barabia mabio bikona ni bia nene na akabachinda bonde ndu ngitongana ndeto ikuma makutano Miru. Kiari hoteli ne mamutindo na ragutirimene na tongere bakiama kia mazingira pate kumaondi siantima na municipality mujumbe wa tano wa Northimenti urano we munini mutongere bakiama kia Silas Muriuki norite athingathi bakiama kia baketha bagitonyitha kire michujo ya biama bingi ariuga boy kianda betha bakimenya uria arwirite mwanya babiama bingi baketha bena uthingati bung'ana netete na mbere kuga ati barenda kutha bena acindani bena inya kire ithurano binene twitite ni untu na gwitikia ati kiama kiao kina inya fanye mambo yao kivyao. Usiingilie mshujo wa Jubilee au wa chama kingine, na sisi hatutaki watu wetu waende kumsaidia ama kumtoa mwingine yeyote. Tunataka kuona nguvu ya yule candidate ambayo tutashindana naye. Nonto Jubilee gaita candidate yomweno mwangato muthime nguvu. Tuone achinda kura ngiri imwe ka ngiri ithano tumenye wowe aina kura ngiri ithano ongero mbuga nusu ewu inge chia wowe unge cyo kinyengana ona batongeria mwanya bara bakororite na kiama kyo bethe bakira antu bethe bena ukirie gitane rere na bethe bagitara tongeria babega ururi gitega seneta na kiama kya mazingira Zablon Mathenge noriti antu bethe bagitara tongeria na ngogira bethe bagitana teora bakuga baketha bakithithia ayan kirotero ne mururi gitega mujumbe wa wandi antimoes na menete otongera bakiama kya Jubilee akiuga ibethe bakendi tekire bara bena mbesa na ndi tutige kuga ndure ninkathithie ona ni oro thithetie. I think most of these people they have something by don't bathithetie kinyo kethrwa inyere ore urathomithia kana kamore ira fees eu ni nye othithetie atia oni nde kuga ngeta kiama kia Jubilee na ndeta nda register na nduga na ndi I'm ready for the nominations ora no we kutha ino ntunwe ikegwa ikarake gwatandeka gwatende na ere kimukebe imukebe jo kimbo jotina gintu araitira 2.5 million kenda gura tikiti ya Jubilee na ingwetekia tekia matukuthura nkiripotera Weru TV mbitago Edwin Gitonga Reti kera ntuko mwake thurana binini bia mbere kaunti na tharakanithia kari ne baithuranirite bakung'ana ukuru kia tongere bara bakona ne babakirite utirimana ndebene tariki 8 na kuringana na bo mwandiki wetu wa nteto wa kaunti unaranirite na kariba wakenda kumenya baithuranirite bung'ana atia na tuthurania ripoti eje Wombikana gukegua ikiama kia Jubilee gake gikarutha ithurano bia kiama ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kuringana na atongoria ba kiama giki ithurano bibi bikaruthwa tariki 21 mweri uju na aringi kura bakendekana kuthina ibande na kura gake. Itwaraniritie na kariba muchi gwachuka kwenda kumenya wegua bari tayari kuringa kura ntugu ino. Tariki 21 twibanga bangite sana tuthie muchunjo kiama ni Jubilee au ni tuthia kibande nonto kandi twerirwe cia Jubilee nwite kwendekana riu karinga na kiama kia Jubilee na ni tariki 21 April na ne twetere kuthongiria ntuma Jubilee nonto ninde tukathi kumanenkera kura cietu nonto twere tukathi na kibande na kura nkaririkana kuthi mchujo wa Jubilee tariki 21st of April 2017 na nkaririkana kuthi na kibande giakwa tariki 21 mweri uyu nau wa April tukaumira tugatigana na biashara na tuthie tukaringe kura cia mchujo wa Jubilee na tukathie na ibande cietu kulingana yungalingana na kiama kia Jubilee lakini turerwa tukuringa twathie mushunjoni tutumira tugatumira ibande cietu butu kwirwa guma tugathie mushunjoni ni tayari kuthie mushunjo wa Jubilee tariki 21 kenda tucagura muntu mono ntonando mana mure marungamite thino kia MP na mushu ni mathatu MP kwina muntu gwitwa 10
kwina masikirito na kwina batu munene ndo mathatu riu no nginya tumekira uko tuthie tuthure umwe aciao ni mamucucu ningomea ni bombo jite ngabana ni na muntu gwitwa Muthomi Njuki na Peteki no tumekira uko tuthie tumatithukanie tariki 21 kuringana na Karibaba ithuranirite kwebumeria kwa wingi tuoni mwanya mwanya kuringa kura cha mchujo wa Jubilee kenda bathuranto barabakaira ndebeni kagita ya kithurano kinene kia mweri wa 8. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Nikuthirite na kunia kwa matinda ya Nachukuru kaunti Embu nontobo wagibo mbecha ntobo butumite arimu kure minister ya kithomo kongera mbecha kire Machukuru nontobo matinda ya na kaunti yo na sukuru ira ciethiritwe ikiringika nene ni sukuru cia kaunti tora tukumenyithwa ni Rita Mwaniki mwandiki wetu anteto kuma kaunti ya Embu. Mutongoria wa arimu kaunti ya Embu ni uriti anene ya kithomo thirikari nene kuongerera mbia iria itumikaga cia mithako ni ciana cia sukuru. Arauga ati mbia iria irekeretwe timbiganu na batire na bate ya gwitia aciari kuona ni abinyiririku tayari. Mwaka uyu thirikari ni raugire gutie mbeca cia ngiro kurivwa. I agree. Gutie bate ya gukinyiria muciari urora twika taxed. No mbeca cia activities mbeca icio itirakorwo cie mbeganu na koguo ni turauga atiriri matiangi ni arorio nene getha ciana ivote kuthaka mithako mbeca icio cia 30 shillings ira iraverwe andu mamanenji nundu wa mithako mbeca icio timbeganu na ciana ira nyingi itina thaka mithako this particular time koguo ni esirie na mamenyora mageka. Araragia miarie no ithenya riria arimu a kaunti ya Embu baria marai na mucemanio mwena wa Runyenjes kwaririria mamwe ma mathina maria arimu na ciana ivitukagira masukurure. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Muroiri wa giti kia ungavana kaunti ya Laikipia Nderitu Mureithi no rete ndurejo ire itoraga kaunti kugwatanira na kureta thiri kaunti ira ithiritwe na makarika jama inge ja mpithukiro cia maitha. Mureithi ukagite na ukauna ugite ati ithurano bia Jubilee bikethirwa bire bia Wero na Masharon Konge na utwantetwe kuma kaunti ya Laikipia. Muroiri wa giti kia ugavana kaunti ya Laikipia Nderitu Mureithi no rete tongora kuma kaunti na Laikipia bogothanike na thiri icokera kaunti eu. Nderitu augete Laikipia ibatu gwathana na Samburu na Pokot kenda thiri icokera kaunti ne iji itoena nduasha Kindori Jo na Utiga. Laikipia tunauliza viongozi tufanye kazi kwa pamoja na jamii ya Wamaasai na Wasamburu, tunaomba waache kuzozana, hakuna haja, na wasikize mambo ya vijana wao wa Peace Caravan, kuna haja ya wao kuzozana. Musiasa uju ukogite ne kau uketa Jubilee kagwathana na IBC kena bado ithano binini bire bia mana bia Weru. There are fears that primaries will not but look, the party is working very hard to see that we work with IBC to conduct proper and fair primaries. Na hakuna haja ya kusikia uoga, wanaume ni kuonana kwa kiwanjani, kwani iko namna gani? Nderitu Mureithi no itakariba kaunti eu kuthura tongora bara bakabatethia na kureta weti na mbere kaunti ni eu. Mimi kama Nderitu Mureithi sijaridhishwa na Nyanyuki yetu vile iko. Sijui nyinyi wana Nyanyuki kama mmeridhika. Manake Nyanyuki ni vumbi tu. Wakati town zingine kama Meru na kwengineko Machakos wakati zinapata lami, sisi tunaendelea kukula vumbi. Nyinyi mmeridhika? Nyinyi mmeridhika? Nyinyi mmeridhika? Nyinyi mmeridhika? Basi kama hamjaridhika, ingefaa tufanye nini? Kama hatujaridhika, ingefaa tufanye nini? Nderitu Mureithi toita kariba kaunti eu kuthura tongora bara bakabatethia na kuleta weti na mbere kaunti ni eu. Mimi nasema wale walioko waondoke taratibu, waende nyumbani wapumzike, tulete watu ambao wanaelewa. Kiripota Wero TV kuma kaunti ya Laikipia, mbeta wa Sharon Nkonge.
Nitukumirete kisakasa kampeni ya borithi ya AP ya Kiptangani irere elemetaita Gilgil nyuma ya kari otonya kampeni ubakiuga no mwanka borithi uba thamu bonde nyuma ya kimba kiantomurume koneka kampeni u. Kurerekana ntomurume une kara gwatirwa ni borisi hende batamenyere gitumi kia kugwata kwa we untu buria borisi bau nabo bakanukite bakiuga batamugwata. Osiesi wa kampeni ya elemetaita na lazimikire weta mabisa baba inge bau karia kenda wikaria kumania na karibau para bagukare na maruru na mudhuro. We received a report that body had been dumped near Kiptangani AP police post. We rushed to the scene and found the body. Right now the body has been taken to Nakuru city mortuary. We have launched investigations on what transpired and what happened to the body. Sirikali police, you see what you have done because of money, corruption. You wanted to get money from my uncle. Since he never had money, you just killed him. In fact, police, what you have done is not really good. And I promise you, if it is possible, we shall sue you. In fact, police, what you have done is not good because they tied him with their own chains. Even the hands show. It is police, and I can stand with that to the end. Mkono imefungwa na mpingu. Hakuna kitu kingine imefungwa nayo. Tunasikia uchungu sana kwa watu kuua ndugu yetu. Mutegeri ntetone utwakanya kangi ga kunogoka indi ugeta kuraja nontu inkwarite na Angelo Gitonga mantu jegie ngugi cia county na cia thirikari nene na mantu jangi ja maingi rorero rukethwa rugicokera kagita gati kuraja.